Ngalun pihak aku pegang malamnya makan depan aku pegang abangnya. Kabeh aku uranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilun bak uranyo yang terputus jihnya mangat-mangat bengeh aku. Bengeh-bengeh banget nyo aku uranyo itu. Awai meno uro Truk ikirim punan ikun tabak pecubuman. Ya. Wate ku uinan kai pegah abuci uronyo kai lake maah. Hale ji keung ku ulama, hale ji keung ku ponyo, hale keung ku poji. Ji kai pegah ka sadar diri bahawa hai kele. Ternyata di lon wate lo unya cukup tenang hati. Lon telefon madum ulama-ulama sampai ge mendoa ke ji madum. Ya Allah kana buka rahmat ka anaknya anda cu. Kagebi rahmat, kagebi tabah kesadaran ji uronyo ka hanale tina ulama. Ilun trobak sembayang tunan keji. Rupanya yang mai mantanyo tanyo katro ya banang pedio lain. Ka dengar de menak si tanyo tok je menak tanyo. Kaya keung kabu mudi nyo ya pegah abu mudi je ya ke. Kaya pegah ulamanya ulama je. Lupa mengeh ku tanyo kan. Nedak je beri. Ngamangai nak kira anak kudu memnya kutupak je ya pamai ke dia. Sebenarnya saya hantam dak menak dia tapi uronyo dak menak baklinyo. Tak aku pegah aku bikeung tapi aku ulama. Baik ka keung ulama aku rele ka keung najur bro betul ke dia. Baik ka keung ulama. Berkata pu uronyo urang Aceh mandung bengeh nya ka keung ulama. Kan ke mentang uronyo bengeh. Kan ke mentang bengeh ke ka. Man Sabah Aceh uronyo bengeh. Ke beri. Berkata pu beuna utak ka baju. Nedak je beri. Ma ke urang Aceh ya ke urang Aceh tu ro tu ka keung urang Aceh. Ma tu lu hanya tak ada. Apa dah? Puak kah orangnya kata sakit pun le. Pu balahe ke berjaya nak berten pun nak layan ke berjaya pu. Nama Hana utak umacu ka keung ulama tu tapi. Padahal ka kepingat tabe ka ro tu po dia bilang bitang. Nanti ngai ka kepingat ka tabe. Urang gampong ka abe gak kli ino gara-gara kah tirau. ya kau betul ya. Gara-gara kah tirau urang gampong ka abe kli. Anu murim urang gampong kah orangnya kagak abu gede bukan pu kagak mau. Dengan ulah kah anak saya. Bikah anak baju ku bina. Oh ha bengeh ku baju ku bengeh padugang ka ku pingat. Leung ka ku pingat kah sabi-sabi. Bek ka keung ku ulama ku releeng karon naju pupuang galak ka. Kamu bahkan anak bengeh tapi menjaga keung ku ulama bengeh. Bukan depa bengeh aku. Ya betul ya buat. Ya gura-gura. Dia boleh parah ju. Ya ma lepas bengeh tu. Okey hisi Mekah je demenak ke orang je demenak si. Tapi orangnya hanya aku demenak le sebab pekan galang kan tipe demenak le tapi orangnya aku tenak. Hana aku doh pegah le. Abi kalau kepingan baik kata demenak keturunankah kamu mututo? Yahkah kamu muturi? Bahkan yah ke wate abe umur alhamdulillah cukup god ni mak tua. Mana ke temayang mentong. Uring sikah urang dipandang oleh urang masyarakat di kampung. Urang jiboyung kamu termasuk gure ke urang sikah. Urangnya kan kena lah ulama tu mah. Pahai je bengeh tu. Angkai buai ke bubur dia. Kalau bengeh tu nya tu ro tu pol ilah nak muduk ga ka aku pegah ka. Baik kena nak si ulama lain hong galak kena ke ro. Ya anak lupa jirat-jirat mah ni umeh pun ada. Pah nak ke tepu ro. Nya kah urangnya kena tu ulama orangnya urang kampung kah orangnya berdepu tora makah ayah kah mandung kabeh bengeh nya menyaga bengeh masyarakat lain orangnya jicok jerat-jerat urang ci iti ulah pun nak kun ya hana ka kira ro bakanan kau betul ya buat. aduh bak dena ulama tu ro tu pun orangnya menjaga dena ulama ngke kelawan tapi orangnya kawo kena ka aku pleu ke han Ajar bu, ajar. tak takit ate de hai tapi ku pegah hang ku bikin ulama Bu. Stop pleu bu. Putra ulu pelnya tiga mangan temenak-temenaknya nya pui ke Abu Cik kan. Oh, tinya. Anak asenya na. Padahal mai god akan. Bu. Abu Cik urang asing ni bergarau ai. Kalau gak dua ke dia kan ada ai ho yang nak gua wole kena. Hana ke kira tengah hana ke watai wa kena jipoh ai kau. Hana ke kira cedera kah tengah watai jikeun anu kah tengah anu tenak ulama hana kira kan.
Mantap buah Aceh dicap orangnya. Karena orang Aceh berapa pendatik kepada ulama. Baik ilai ke ulama mekana ulama handa yukun orangnya. Menyada Aceh. Jangan dia pe layu. Kiban hana utak ke ilai orangnya. Hamdeh hilang hana bengeh ke orangnya. Karena le tiger kau begah handa baru dua. Hai aku begah le liyo ai kale. Kadang-kadang beli orangnya sampai ke pingat kah maletat kurang kita nyonya. Kurang kita nyomalai. Kerja orang pongkah merong-rong kena enggak megak klik enggak pegah yo bina sehat. Ku bina sehat ke kah? Pakai kah lagi yang beradab lagi boy. Pakai beradab lagi boy yang gayan. Buah nak utak kah? Tak kengku ulama segala macam. Yang penikah makah ngayah ke orangnya berdepa bekas depa kah? Anu murid Abu Mulian. Baik sampai hansah nikah mah ke ngayahan. Dalam bengeh kenya aku berak. Wudu Tak aku. kena tete dia gede. Ura-ura sepoi ka kengku ulama. Ka kengku ulama. Ke penjuri tujuh ka lain ke rohom. Ke Yahudi orangnya kai jajah agama pekah ka kun. Menyangkah mana kreh ke. Israel kai poh Islam dung pekah ka kun. Jai mu mesti kabeh itu dung kabeh ji macam dung pakah keun. Jai ulama yang kai poh dung pakah keun ya ulama yang kai poh lawe nyo beklau. Baro la pada uronyo jitak lam semayang lam nyam pakah keun. Be uronyo kena kedepu keun tabe ulama ulama Aceh suruh ro tepu ke keun. Kamu mudi dah Aceh kah? Nyo hai ngalam bengeh de nyo. Tak ke ate de iloh hana setuju uronyo Aceh mang taboh Aceh uronyo palak ka. Balon terus laporan macam-macam. Kedai bak gureh, kedai nyo, kedai Al-Mukarram Abi, kedai Hijab Yakmo. Kemang bandaya orang nyo kali kesarankan dengan lon PHA ku pegang malam nyo bekan depu ku pegang awak nyo. Kabeh ku orang nyo. Bekan depu apa? Ya abu. Dalam palak aku nyo turoro sepoi ku pegang HM ku pegang turoro sepo. Ajak ke dia abu jut. Nyo menyo kelupa lama salah PHA ku jak kedai je ustaz tak kira tau. Ku jak ku priak-priak ke kaya Umar tu. Babah rapi abu. Dalam palak lonyo tapi. Tapi babah dia abu. Aku pegah surah lupa. Baik kali nak lihat ulama kah menyapur lagi yang sadar diri ku. Kalau kemaah madum. Menyakah kalau kemaah anu dua long tanggung jawab. Jangan ku bublak ke kah menyakah kalau kemaah ulama. Berkata-debu. Long tanggung jawab orangnya menyakah kalau kemaah madum melalui video. Bahlong sampaikan anu berdua. Long jak babu kedai kalau kemaah. Ada nama kesalahan kah yang kali ke pegaba. Bandum-bandum abu orangnya aku jejak ilon demi ku korbankan diri ilon hana apa-apa. Demi keselamatan kah ni bau tua. Demi keselamatan kah. Demi keselamatan kah ilon jak ba ulama ko lagi mak akak yang kali kena ulama ni berdua. Kapan tu ni berdua baik le kena ulama urla serado kan ni berdua. Yo mohon baka. Mohon baka ni berdua. Baik kena le. Lo siap korban jawang lo ada nama kah ka lagi mak ba ulama ni berdua. Lo mohon baka. Dan kamu ulama-ulama yang nak gunung ku abu-abu ini sangat gicurah hakan bak long tapi ki baca rabu ni yang kali nak ulama. Akan ku pegah orangnya. Jangan lo lekai maaf baka. Lo lekai dulung baka ni berdua. Apa yang aku pegahnya berita mang la pikiran kah? Berkesadarkan diri. Kah ni Aceh. Baik dicap ke tengah hotel tro baduha cucuk-cucuk ke tengah ni berdua orang nak ulama Aceh. Tengah akan dipantau oleh anak-anak cucuk danyo. Anak kah linga jikun. Cucuk kah jikun. Oleh orang lain. Bahawa anak ke orangnya berkedepa yang nak ulama tikah ni orang berdua. Baik malas tu. Baik hanya judem mana cucuk kah tengok di demo mau Acehnya. Orang mau Acehnya. Kau telon. Baik kah kelih long sayang dah tu di. Tak lewa aku tak tahu ke kah. Kah bangsa lon. Bahkan kita mungkin banyak kalap sejarah kadang titurah ke ngalon. Kau telon. Sayang orang kampung kah kejap balon kejap ke deba Al-Mukarram kurang kita nyawabi. Kagak pingat, gayo pingat, kalau kepingat, pakal tapi-tapi kan tidak. Nyo yang perlu begah. No kemata muka di malu tuang kepada kah. Bekas sadarkan diri, hai mutua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.